honek viudas de guerra, Frankoan aldekue urte asko eruzan korretan. Eta gero rekonozi duen honei Ja hori 70... Geragilzienak, gero Fusilatu, da, bueno, solicitamendu. Zerako Maria Luisak eta nizetabe solicitamendu. Ez da, formalina pepentote solicitamendu. Da, bueno, izan tramitazioen, zera etateko, zertifikado de funzionalitateko, emetzen papel listo borta duen. Bertan neuken da, eskriben notzan ez ere. Egun baten ipinuan, gobierno militarrati pasaulitzen. Gobierno militarra eguen, oin atletitzen txaletien eguen. Oi, akonta bizaten. Sartuntzen eta proietan hori da. Soldado bat egin zauztan, a ver, le va a consultar al comandante. Dale que zauztan, no, nosotros no podemos extender ningún certificado si no tenemos la autorización del gobierno militar de Burgos, nosotros no podemos extender nada. Y no podrían mirar si existe el expediente o así. Bueno, sí, eso sí. Zauzan soldado bat egin, no me llevatan a Kartulinan hau txubazu. Baina sintu dugu izan, sí, está aquí. Es el expediente de 534. 534 da. Badakini, 534 darla. 534 da, ez da? Bai, ez que zuraike, honen amama eta nire amama expediente bardinien dauz. Hemen, bueno, hori zertifikatu egoteko, Burgosa zare kapitan generalai, eskide gotzak. Hosti txarrien ipike gotzak, que fue fusilado el 11 de septiembre y tal. Eurek aurroiek kontestan osten esaten que amplíe datos. Biarren nien, papeltxo batu napunta naman hori, expediente. Dana repetido que existe el expediente 534 y tal. Bota osten zera. Certificado de función. Bueno, izan tabitazio gana, da gero gara Hacienda Zentralien, kobrauzan, atrasu eta bar. 76 edo zen. Neu, de 9.000 peseta inguruelo. Kobrauzan, baina, klaro, horre zertifika botekarteko guarda zubilek etorri ziren. Ego zego bazatorri feto, betxixeme aldire, ibala. Zara, guarda zubilek dela, nire lehen zuguan egin. Gabiz berrendan, año 76, Bilurra kendu barik. Kendu barik. Kendu barik.